Ideja nam je bila testirati virtualnu stvarnost. Odlučili smo se za ultra popularni PlayStation VR. Očekivano bi bilo da VR testiraju mlađe osobe, ali mi smo se odlučili da naš VR testiraju djedovi i bake. Spustili smo ih u Shark Tank, u kojeg su se gotovo svi uživjeli. I kako vi pomičete glavu, tako vas on prati. Znači vi u stvari s tim uronite. I ja ću sad vama to staviti na glavu. Prošli. A kako će se vratiti? Pokušali su hvatati ribe. Evo, ribica. Kaj su slatke? Da. Da, možete ih probati hvatiti. Opa. Malo, pa pokida porati. Nešto je oteo. Samo je kisik oteo. Da. Vidi ga. Boži tamo. Pa da. A jedan gospodin je čak pokušao hvatiti ražu kako kaže da bi imali nešto za ručak. To su raže. Ražice. Da, vidim da je veliko. To bi bilo dobro pečeno. Aha. Evo, ide k vama. Hoće na tanjur, a? Hoće na tanjur. Wow! Isuse, grozno. A, evo, kak ste vi šit skrenuli onda vas. Isuse! Probi! Ovo je gadno. Vidi, ovo. Uči Bog. Vidi ovo. Ko to kamenje sam? To je Sveti Petar baca. Evo njega opet. Evo opet, da. Pa sram te bilo šta sam ti krivo. Pa spasi. Da vas spasim. Je dosta, a? Evo, bum vam skinuo, evo, spasit ću vas. Svi su bili oduševljeni do te mjere da su htjeli tu igračku imati kod sebe u domu za slobodno vrijeme. I kako vam se sviđa, kako vam je bilo? Super, nije okej. Stoga pripazite na svoje bake i djedove da ne bi penziju potrošili na VR.